Anisa Šerek vam predstavlja podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u podcast Kolektiv znanja. Za kraj ove burne 2024. godine imamo jedno specijalno novogodišnje izdanje podcasta. U ovom novogodišnjem specijalu moj gost je glavom i bradom Djeda Mraz. Svi vi koji ste odrastali u Sarajevu 80. i 90. godina sigurno ćete se s radošću i nostalgijom sjetiti našeg sljedećeg gosta, a vjerujem da vam je on bio jedan od najdražih Djeda Mrazova i vjerujem da mnogi od vas imaju čak i fotografiju kako sjede upravo našem gostu, našem Djeda Mrazu u krilu. Naš sljedeći gost je čovjek koji za sebe voli reći da mu je najvažnija i najveća uloga u životu Djeda Mraz. On je Mladen Jeličić Troka. S Trokom smo razgovarali o fenomenu Djeda Mraza i kako je Djeda Mraz nastao kao dio marketinške kampanje Coca-Cole prije nekih gotovo 100-tinjak godina. Razgovarali smo i o tome kako se djeca razvesele novogodišnjim paketićima svaki put kad ga vide u ulozi Djeda Mraza. Međutim, pored Djeda Mraza, s Trokom smo razgovarali o bezbroj različitih tema, jer Troka je jedan od najvažnijih sarajevskih društvenih hroničara. A također smo razgovarali o jednoj od najvažnijih izložbi, odnosno manifestacija suvremene umjetnosti koja se dešavala u Sarajevu tokom 80-ih, a koja se zvala Jugoslovenska dokumenta. Ukoliko se još uvijek niste pretplatili na naš YouTube kanal, podsjetit ću vas da je to vrlo jednostavno učiniti. Samo kliknete na ovo famozno dugme subscribe koje se nalazi u donjem desnom uglu na vašem ekranu. Obzirom da naš podcast nastaje u neovisnoj produkciji, svaka vaša financijska pomoć će nam puno značiti. Zato vas molim da ukoliko ste u mogućnosti donirate na našem PayPal računu ili da postanete naš Patreon donator. Sve linkove za PayPal račun i također za Patreon naći ćete ispod ovog videa. Zahvaljujem se i kompaniji Inside by Echo na opremi našeg studija. Ekipa podcasta Kolektiv znanja želi vam sretnu i veselu Novu godinu. Uživajte u ovom novogodišnjem specijalu. Troka, dobar vam dan. Dobar dan također. I pozdrav vašim gledaocima. I slušateljima. Zuriocima, oni koji zure u ekran. Ali moram vam reći da ove naše podcaste ljudi gledaju na YouTube-u i zure, istina. Nekad malo, nekad više. Neki gledaju na desktopu, neki na telefonu. Ali ljudi više podcaste slušaju. Tako da se mi ovaj put moramo obratiti i slušateljima. Odlično. Slušatelji, dragi, mili, nek ste mi uvijek veseli i zdravi bili. Eto, sjajno. Hvala vam što ste došli i po ovom snježnom vremenu. Mi brojimo dane na ispraćaju ove 2024. Samo što nije 25. Je, samo što nije i nekako upravo sam vas izvala zato što želim da pričamo o jednom fenomenu s kojima su mnogi od nas odrasli, a kojeg smo se u posljednje 2, možda čak i više decenije nekako brutalno natjerani da ga se odreknemo. A vi ste praktički jedan od najpoznatijih Djeda Mrazova, ljudi kojima je to možda bila čak i najveća. Je li vam možda bila zaista najveća i najvažnija uloga u životu? Financijski gotovo da jeste. Da. Ali činjenica je sljedeća. Ja sam prvi put kostim Djeda Mraza obukao kad sam imao 15 godina. Pa vrlo rano. To je jako rano, a mislim, išao sam, zapravo ja sam rođen kraj tadašnje škole Miljenko Cvitković, koja je kad je otvorena nosila ime Kralj Petar II, a danas nosi Musač Azim Čatić. I ako ćete mene pitati, to je jedino ime koje škola zaslužuje, jer je to genijalan pjesnik bio. Da. Zbog toga govorim, ne govorim ni o imenima u smislu religijske i nacionalne pripadnosti, već govorim isključivo o poslu kojim se čovjek bavi. Sad da se vratim, mi smo 8. razred sam bio i tada se desila jedna stvar. Vladimir Perić Valter škola na Skenderiji je bila u nekom drugom prostoru i oni su imali samo 5 razreda. Jer je bila mala škola. I onda se napravila ta nova škola, tad je bila potpuno nova i mi smo, jednostavno su jedan razred
iz moje škole, tadašnje Miljenko Cvitković, prebacili u Vladimir Perić Valter. Ja sam imao jako dobre veze, moja baka je u toj školi bila učiteljica, tako da sam možda i mogao ostati u toj školi, jer stanijem bukvalno, dedu mog su zezala, njegova Raja, kaže, on je najljubomorniji čovjek na svijetu. Što? Dedo, kad baka dobila posao u toj školi, dedo je uzeo stan, samo zid dijeli školu od naše dedine i bakine spavače sobe. Pa su ga zezali, kaže, Emil su ga zvali, kaže, il Hurem, mislim, to mu je nadimak bio, kaže, Hurem će probiti rupu u spavačoj sobi, kaže, da mu žena samo u školu, kuća, škola, kuća, da ne tarlaha okolo po ulici. Da ne gubi zalud vrijeme. Ne radno vrijeme, već da ne gledaju drugi muškarci. To je bio problem. Jazuk, što bi se reklo. U neka doba cijeli razred su prebacili u tu drugu školu i ja nisam htio da se, kako bih rekao, odvajam od svojih drugova i drugara, drugarica. Neki su uspjeli da ostanu u toj školi, to je njihova stvar. A ja sam imao divno. Mislim, možeš zamisliti kad se desi, ideš u školu, bukvalno 2-3 minute izađeš, istrčiš i uđeš u školu zdravo. A ovdje ideš pa hodaš, pa Skenderija, pa ovaj dio grada, pa Koševo dole siđeš. Pa vi ste i uživali, dakle, idući do škole. Pazi, to je put. Pa se događa svašta. Pa bile slastičarne, pa bile pekare na putu. Pa sretnete i simpatiju neku. A da bi bilo i toga. Nećemo se lagati. I Ljubiša Jakšić je bio čovjek koji je bio moj profesor istorije i razrednik. Poslije je bio čak, mislim, direktor ili urednik Oslobođenja, ne mogu tačno da se sjetim. Bio je jedan jako, jako dobar čovjek. I ja sam već u tim godinama iskazivao nešto, neke predstavljačke, neću reći glumačke i scenske, već volio predstavljati. Pa dobro, bile su tad priredbe, pa se moglo moglo što priredbe i ja sam bio vjerovatno zamijećen kao takav, a bio sam dosta, cijeli život sam overweight, preko previše kilograma. Oprostite što vas prekidam, danas bi se to nazvalo performer. Danas su ti predstavljači, kako vi sebe nazvaste, danas su performeri. Pa jest, to se kaže performance. Performance on this stage, our conversation, I can say. Da, i vi dakle dođoste do performansa. Jako se dobro sjećam toga. Imao sam neke moje prijateljice, jedna se zvala Branka Krnoljelac, njen tata je imao, ne znam, mislim da je bio policajac, oni su imali neke kapute zimske koji su unutra bili postavljeni janjačim krznom. I ona je u tom janjačem krznu dolazila u školu jer je toplo bilo, mislim, zimsko doba je bilo, decembar. I to su mi obukli od druge Bojanić Duške čizme, ona je imala mašala ličku nogicu, a potpuno bijele gumene čizme, mislim, to je bilo onda. Druga su vremena, danas je jako teško ljudima ispričati koja je radost bila dobiti bananu ili naranču u paketu. Naranča u paketu ću Deda Mrazu. Naranča je bilo Za moju generaciju su bile, najveće bogatstvo su bile one konzerve Coca-Cole, jer što smo popili Coca-Colu, nego smo od te konzerve smo pravili ukras za olovke. I evo, mislim, to danas kad ispričate nekom od ovih Gen Z, oni vas samo blijedo gledaju i je li to moguće? Da ti kažem, ne treba živjeti u prošlosti. Svaka generacija ima neke svoje zanimacije, svoje šale, svoje ideale. Recimo, moj sin, kojeg bezgranično volim, koji svaki roditelj svoje dijete, je vrlo pitom kad su u pitanju neke stvari, ali recimo kad ja upadnem u tu neku šemu starijih ljudi i počnem pričat kako je nekad bilo, sam vidiš ustane i ode neđe. Lagano se napuste, performans. Da završim. Da. Napravili su od Hamera onaj fišak špic, obložili to ni kape čak nije bilo. Vatom i uzeli cik-cak vatu, bilo je neki paketi i razvukli su mi to kao bradu. I ja sam dijelio paketiće djeci
nastavnika i učitelja u toj školi. Da. To mi je bilo prvi put. Naravno, nakon toga ide pauza negdje dok nisam dogurao do 20 godina i u Slobodanu Principu Selji, Slogi, danas ne znam kako se to zove, tamo sam postao član akademskog pozorišta i onda je moj Allah rahmetile drug Tajb Šahinpašić, kojeg smo zvali Šaja, i ne treba ga miješati s onim popularnim Šajom. Mislim, njih dvojica jesu braćo, ali Tajb je napravio nekoliko nevjerovatnih poslova. Između ostalog, on je bio predstavnik Vuka Karadžića u Sarajevu i onda su on, Salem Mehmedić, moj drug, kojem je žena skoro preselila, neki je Rahmet Golemi, i još Žole i ja znam, to je naša ekipa koja je bila u sklopu tog. I onda smo počeli praviti programe za Deda Mrazova. Znali smo čak po 50-ak, možda i 60, nikad nismo brojali predstava imati. To u fić se nagura nas 6 i letimo od firme do firme. Firme imaju nešto okićenu jelku i mi to nešto paketiće, priredba, Zeko smrzo, ne znam, mislim, različite stvari. Uglavnom smo mi pisali i te. Onda, s obzirom da ja potičem iz familije koja je, ja sam 4. generacija u prosvjeti. Jer ovo što ja radim ima jako puno se naslanja na prosvjetu. Jasno, ovo pedagoški program, dio. Da. Moj pradedo je bio upravitelj svih osnovnih škola u Banja Lučkoj Banovini za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. I ako ćete vjerovati, u 102. godini života je predavao u školi. Pa to ne mogu vjerovati zaista. Da, 102. Bio je toliko mentalno aktivan i vitalan. To je nevjerovatno, mislim, čovjek zver. Da. U neka doba taj moj dedo je bio onda baka, mama u biblioteci radila, tata je čak jedno vrijeme predavao na srednjoj medicinskoj, sestra profesor, zet profesor, sad je penzioniran, emeritus je u Americi dobacio status. Svi su u prosvjeti. Tako da je bilo potpuno normalno da se i ja tu negdje udjenem. A jako puno su me tjerali da čitam. Zapravo moja mama koja je bila u biblioteci, čak cijeli svoj radni vijek je provela u biblioteci i penziju tamo zaradila. I baka. Baka je birala knjige, a mama, sad ću odati jednu strašnu tajnu. U to vrijeme u biblioteci, biblioteka je dobivala, zanavljala je fond čitalački, odnosno knjižnički. I kad dođe kontingent od 20-30 knjiga, sad ne možeš očekivati da će svaka od tih bibliotekarki pročitati svih 20-30 knjiga, onda bi neko, ne znam, direktorica ili nemam pojma ko, podijeli te knjige i svak pod pazu stavi 4-5 knjiga, ide kući, čita i treba napisati referat i onda oni imaju taj nekakav sastanak, to se obično dešavalo u neradnom terminu. Svako od njih pročita kao ono u školi što smo pisali referat. Ko review neki današnji. Da, upravo to. Jer gledaj, to je način da se svaka od uposlenica informira jer pa dođe dijete, kaže ja bi jednu knjigu ako imate nešto o ribama. I ti tabula rasa, nemaš pojma, a stoje 3 knjige, ne znam, ribe Jadrana, ribe Atlantika i ribe svijeta. Mislim, lupam se. Sad ta 3 knjige stoje u kojima imaš hejbet podataka, ali ti ne znaš da je to. Da mi ne završimo u Jadranskom akvatoriju, ajmo mi ponovno na fenomen. Vraćam se ja na Djeda Mraza. I tako da smo mi to radili u Selji. Jako puno se radilo, onda su počeli veliki programi. Najveća predstava u kojoj sam ja igrao je bila predstava koju je tekst je napisala Ljiljana Zurovac, režirao Ademir Kenović. Igrali smo u Zetri. Mi smo nezvanično otvorili olimpijsku dvoranu Zetra. O čemu se radi? Mi smo imali, ne sjećam se više da li je 6 ili 8 predstava sve skupa
I to je bila sjajna proba za personal, za ljude koji su radili u Zetri, za ulaz, izlaz, rade li svjetla, rade li ozvučenje, kako led, šta ko će, gdje sjest. Mislim, prije početka olimpijade. Pred olimpijadu, jer mi smo u decembru igrali to, a olimpijada je bila u februaru. Predstava je bila bukvalno jugoslovenska podjela, u predstavi su igrali Zike Sokolović, Gordana Magaš iz Sarajeva i ja. A iz Beograda su bili Neda Arnerić i Milena Dravić. Iz Novog Sada je bio Minja Subota, ali moram napomenuti, on je rođen iz Sarajlija. Nema veze što je iz Novog Sada. Ne, gore je živio. I Arsen Dedić. Mislim, to je bilo... Da, Arsen Dedić. Arsen Dedić je moj dragi prijatelj, nek mu je pokoj duši. Je li on možda samo pevao songove ili zaista glumio? Nije samo, on je glumio Vuka. Wow. Jeste, i tad nije bilo mobitela, ali smo imali telefon kraj ograde, jer je led bio dole, pripravljen bio, i imali smo telefon na koji se možemo povremeno javiti, ako nas neko zove, jer su oni svi bili izvan Sarajeva, pa familija, nemam pojma. Svim takva bila vremena. I u neka doba Arsen se javio, kaže, Troko, znaš šta se desilo? Rekao, šta se desilo? Zove me Gabi. Rekao, fino. Kaže, objavili su mi 3 moje pjesme. Moju poeziju su objavili u antologiji ljubavne poezije Jugoslavije. 3 pjesme. A ja ovdje po ledu vučem rep da donesem ceker kući. Jer kao da zaradim. Da. To je bilo jako smiješno. A otkud takav Pa da ti kažem, Tajib Šahinpašić je jedna jako interesantna ličnost. I to je čovjek koji je napravio nekoliko stvari, pa nažalost to je sve palo u zaborav, jer današnji ljudi koji bi se trebali o tome brinuti, jednostavno su to gurili u stranu. Recimo, Tajib je vlasnik i osnivač knjižarske kuće Šahinpašić. Tajib je, kad je bio predstavnik Vuka Karadžića, išao gore na ta neka šjetovanja i razgovore, i njegova je ideja jedan od, ne kažem da je potpuno njegova, ali jedan od začetnika knjige koju svi imamo u kući dan danas. 1000 zašto, 1000 zato. Tajib Šahinpašić, to je bila njegova ideja. Ne kažem da je on to nešto sve izmislio, vjerovatno, jer on jako... Bukvar našeg odrastanja. Jeste, pazi, a to je priča je sljedeća. On je jako puno sarađivao sa Penguin, onda Oxford, Cambridge. Pazi, čak je bio jedini uvoznik za prostor bivše Jugoslavije. U Hrvatskoj su se ludilo prodavale te knjige, škola stranih jezika, bla, 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 bla. Sve je išlo preko Tajibove firme Šahinpašić. Mislim, i jednostavno je to čovjek koji je znao praviti pare. Uostalom, cijela familija je znala praviti pare. Marketing. I Rahmetlija Ida, koja je imala svoju banku, i Senad Šahinpašić Šaja, kojeg su ocrnuli, ne znam, jednostavno su ga probrali da ga targetiraju, da bude crna ovca. Čovjek ni blizu nije onoga što su novine pisale. Ali to je neka druga priča, o tome ne... To mogu samo spomenuti u kontekstu koliko malo znamo i koliko nas uopšte ne interesuje. Pročitaš, sad ću ispričati, nevjerovatnu priču. Sjedim ja u taksiju i nosim novine, Slobodnu Bosnu i ne znam šta sam nosio, Start i ne znam, još neke novine, nije važno, mislim. Naše dane, odnosno Bosnu. Da. I sad nosim i ide slika Čelo, Bakir i Šaja na naslovnoj strani. I držim ja novine ovako u ruci, taksa kaže, vidiš to tamo, i pokaže na Senada. Kaže, on je bio kokuz prije rata. Ja mu kaže, kupi gajbu jabuka pa prodaje kad ide ispoče u autobusu za Sarajevo, pa onda kupi gajbu u naranči pa prodaje u autobusu. Ja ga gledam, pa ja znam čovjeka. Da. Čovjek je moj drug, bez obzira kako god ga neko gledao. I znam da je napravio više dobrih dijela, znam ljude kojima je pomogao strašno mnogo u životu, ne znam nikoga kome je došao u glavi. Ne znam da je pošten i da je okej. I samo da završim, kaže, on kao, i sad ja kažem, izvini majke, ti kako možeš pričati da je čovjek kokos? Jer je Senad zaradio 100.000 maraka. Pa 100.000 maraka 83. jer je prodavao kape i prodavao fotografije
na toj predstavi. Razumiješ? Čovjek koji ima 100.000 maraka keša, 83. ne može biti kokuz nikako. Da. Ne, oni su strašno spretni bili. Da, Ida banku napravila, mislim, koja je sjajno radila. Nažalost, ona je, Allah rahmeti listo, preselila je, ali mislim, to su neke... Ajde, vraćamo se na Deda Mraza. Da, to što govorite upravo mi je sad jedan dobar šlagvort, kako bi se to reklo, na priču o tome koliko mi u principu, što vi kažete upravo, evo sad ste napravili jedan dobro poređenje sa novinama, dakle preko kojih smo mi ranije praktički saznavali informacije. Jo, izvini, molim te da te prekinem samo. Svojedobno, ovo moram reći, jednostavno, iskipilo bi iz mene. Svojedobno u jednoj od novina izlazi tekst da je Edhem Bičakčić napravio stan na kući Ćošak Jug Bogdanove Sutjeske. Ne znam, mislim da se sad danas zove Rizaha Štetića, ali ne znam kako se zove ova nizbrdo, na Ćošku potkrovlje, da je dobio Edhem Bičakčić, koji u to vrijeme bio dosta visoko pozicionirani političar, da je dobio od kredita koji su imali borci i dobio taj prostor da napravi stan. Nikad Edhem Bičakčić na to odgovorio nije, nikad nisam pročitao demantij ili bilo što drugo. Da, Edhem Bičakčić, Edo Bičakčić je dobio papire i napravio stan. To je čovjek koji se zove Edo Bičakčić, nema veze sa Edhemom. Čovjek je bio borac i dobio potpuno sve lege artis. Novina je napisala, mi smo pročitali, ja prolazim, igrom slučaja Edhem stanovo u mom komšiluka, ja nagidijata, majko moja, eto vidiš ti, nikad dosta žino šupak, mislim, znaš ono, hiljada stvari. Čovjek ni kriv ni dužan. A ja ga targetirao kao zadnju ružna priča. Da, upravo o tome želim i govoriti s vama, a prebacit ćemo priču na fenomen Djeda Mraza. Zašto upravo povezujemo to krivo informiranje i vjerovanje u krive priče, upravo o neznanju. Mi smo praktički, ja spavam u generacije koje su odrasle na Djeda Mrazu, na fenomenu Djeda Mraza, iako moram priznati da nemam niti jednu fotografiju sa Djedom Mrazom. Mislim, prosto nevjerovatno. Kad završimo podcast, sjećaš me u krilu i uslikaš se. Naćemo neku kesu. Nijednu jedinu. Evo, pregledala sam sve svoje fotografije, našla sam samo jednu fotografiju bratovu sa Djedom Mrazom, ali ja nemam niti jednu. Jesam ja Djeda Mraz? Ne, neki drugi je to tako. Dobro, nema veze, bilo nas. Nema veze ovoga. Ono što sam htjela reći je da sa raspadom prošle države, sa raspadom Jugoslavije, državu u kojoj smo svi rođeni, mi smo praktički upali u jedan vrlo rogobatan, vrlo težak narativ koji je bio djelimično i religijski i nacionalno obojen, a to je da je Djeda Mraz sukus svega onoga što ne valja u našim građanskim životima. I Djeda Mraz je proglašen personom non grata u ovoj našoj divnoj novoj zemlji. Ono što ja želim svakako reći je da Djeda Mraz je baštini, ja ću vama to svakako dati priliku da kažete, ali evo Super se spremila. Par naznaka da je Djeda Mraz definitivno fenomen koji je vezan i za paganske običaje, potom i za starogermanske i skandinavske običaje. Krenuo s paganskim. Upravo tako. I onda negdje koncem 19. vijeka on biva polako ilustriran i onako dat, dakle mi govorimo o Djedu Mrazu. 32. Da, 31. godine je Sandblom napravio ovu ilustraciju koju je praktički naručila Coca-Cola. Da, dobio domaću zadaću od Coca-Cole da napravi ovog dedu koji je zapravo bio maskota Coca-Cole. Da. Djeda Mraz je napravljen da se Coca-Cola bolje proda. To je sjajna marketinška kampanja. Ja mislim da je to danas. Pazi, oni su najskuplji brend na svijetu. Bilo ko da bilo šta kaže, Coca-Cola je i dalje najskuplji, najmoćniji brend na svijetu. To je marketinška priča i to se zna. Recimo, Djeda Mraz je poslije počeo se koristiti za različite kampanje. Između ostalog, ja sam za jednu američku firmu, to je radila fabrika sarajevska, ekipa,
radio sam spot za američko tržište, odnosno za kinesko tržište i za njemačko tržište. To je firma Belfort se zvala, ja mislim da je to 20 ili ovako nešto bilo. Oni su imali kampanju, to je firma koja se bavi renoviranjem objekata koji su propali. Od, ne znam, onog tsunamija, ne znam, tornada, zemljotresa, požara, da se renoviraju objekti. I jednostavno bila je reklamna kampanja. Ja sam tu igrao od Deda Mraza i moram priznati da sam jako zadovoljan. Ima još jedna priča, ne znam da li je tačna. Ograđujem se jer ne volim lagati, petljat. Imam ja i razlog za to. Ja već imam toliko godina da ne znam šta sam kome rekao. Pa ako sam slagao, poslije kažem istinu i onda propozno lažat. Već ovako govorim samo istinu, kome se sviđa, kome se ne sviđa, ja ne mogu birati. Da vratim, navodno je to emitirano i na kineskoj televiziji. Ako je na kineskoj televiziji to emitirano, Boga pitaj na koliko je kanala, odnosno televizija, ljudi, mene je gledalo par milijardi ljudi, jer reklama se vrti više. Reklama se vrtila više puta, znaš, jer reklama, ako te ne ubije, nema svrhe. Ono što želim definitivno da naglasimo, jer jako puno naših gledatelja i slušatelja pripadaju novim generacijama i ljudi u principu ne znaju šta se desilo s Dida Mrazom. Mi smo, kažemo, odrasli upravo ovako kao što ste vi rekli. Dida Mraz je bio jedna skromna figura. Mi nismo imali marketinški tako sjajno obučene Dida Mraze. I to su bili ljudi koji su djeci u različitim firmama naših očeva i naših majki. Obično su dijelili paketiće. Naravno. Makar neko ko je imao tetku, recimo, ili strinu koja nije imala djece, pa je išao, recimo, u treći turnus da dobije paketić, pa to su bila imala djeca. pravo, jer svi zaposleni su mogli svoju djecu dovesti. Ako neko ledičan, mislim, nije u braku i nema djecu, onda se pokupe djeca od familije i dovedu. Da, to je bilo dijete koje dobije 3 paketića, to je bilo neverovatno. Mi smo bili skromna djeca, nije se imalo dosta novaca i zaista ta nova godina i kompletan taj fenomen Dida Mraza za nas je golema stvar bio, što bi rekli Hercegovci. No danas, kako već rekoh, sa raspadom bivše države polako se počeo urušavati taj fenomen Dida Mraza. Dijelom i religijski nastrojen. Izvini, ja moram reći. Ja sam učestvovao svojedobno kad je Duška Jurišić radila kao urednica i novinarka. Bili smo pozvani, ja se sjećam osoba koje su tu bile. Tu je bio Fratopić, onda je bila jedna mlada dama koja je u to vrijeme bila asistent na Filozofskom fakultetu, koja je takve gluposti lupala da to pas s maslom ne bi mogao pojesti. Iz čiste neinformiranosti, odnosno žena se nije spremila za to, ona je imala samo agresiju. Kaže, to su bajke, to je sve izmišljotina, ne možemo djeci lagati. Ali pazi, mislim, da. Ja sam samo jedno pitanje postavio. Izvinite, jeste li čuli za knjigu 101 noć? Da. Alibaba, je li to istina? Halo. Pa mi smo odrasli, djeca odrastaju na bajkama. Druga stvar što se danas s pravom ispituje, pogotovo Grimm i Andersen, oni su imali, recimo, djevojčica sa žigicama. To je teretna bajka, da ne može teretnija biti. Jedna meni od najgorih. Pa ja sam rido, mislim, neki sam muskić. Znaš, ali sam rido, to mogli smo lavor suza napuniti. I većina tih bajki ima nekakve, to je nula u poređenju s ovim današnjim crtanim filmovima, otkinutim glavama, pucanjima i svem ostalom, da se ibretimo kad uđe Hairlija u školu i pobije djecu. Mislim, jako puno. Ući ćemo u jednu priču koja mene strašno tangira. Vraćam se na to da sam u familiji prosvjetara. Toliko se ne pazi na djecu, da je to haos. Da. Mislim, ne postoji ništa što se radi za djecu da ne sadrži elemente edukacije i vaspitanja. Vaspitanje je jedna linija, a edukacija je druga linija. Suvremena istraživanja tvrde da do 4. godine što djeca nauče, to su naučila, govorim kad je odgoj u pitanju.
Drugo je kad je saznanje, učenje, sve ostalo obrazovanje, već kad je odgoj u pitanju. I onda se sjeti moje bake koja je, jer je tada u istog vremena učiteljica pa su rabili puno poslovica, baka je znala reći što ljulja zaljulja, to motika zakopa. I to je tačno, mislim, po njoj se od kuće, imam ja jednu, nije ružna, simpatična je, neki naš prijatelj s kojim smo se mi družili u gimnaziji, koji je to bio iz brdsko-planinskih područja, čak mislim da je bio vozar. To su oni koji su vozom dolazili i odlazili u školu, to je bilo u drugoj gimnaziji, i on je govorio vidihi, enohi, mislim, hin. Da. I sad smo ga mi malo ispravljali i on je to usvojio. Danas vam to na televiziji govori, pazi, u parlamentu. Ne, on je skoro zna, ali sad slušaj, ja govorim sad o ovoj drugoj dimenziji, to apsolutno stoji, to je katastrofa. Da. Mislim, ja znam nekoliko lektora, u principu lektorki, žena koje fenomenalno govore naš jezik, one ništa ne radi. Niko i ne treba. Pazi, ljudi se pojavljuju na televiziji koji ne znaju govoriti i osim toga imaju govornu fakturu, ja to zovem mumljando. Molim? Nešto on promunđo, nemaš ti pojma. Ali ono je na televiziji nafurano, ili dečkić ili curica, meni je potpuno svejedno. Da vratim ovu priču oko Djeda Mraza. I tu smo se razgovarali i kad sam ja počeo govoriti podatke o Djeda Mrazu, mislim, Djeda Mraz pokriva neke paganske običaje. U principu je iz sjevernijih dijelova Europe, odnosno Irska i Holandija, iz te dvije zemlje su najpoznatiji ti nekakvi, oni su se zvali nekakav Jack, ne mogu tačno da se sjetim, neki Jack je bio Happy Jack ili ovako nekako, nije važno, neki veseljak je u pitanju. I Djeda Mraz, taj starac, je bio odjeven u zeleni ili plavi kostim, svjetlo plavi. Bilo je i narančasti, bilo je svega, mislim, da se djeca zabave. O čemu se radilo? Gore su strašne magluštine, jako velika vlaga. Djeca kad izađu budu mokre čarape, skroz se skvase i onda dođu kući. I kad je Nova godina, odnosno kad je Božić, odnosno tu su još neki praznici bili u pitanju, te čarape se objese iznad kamina. I onda u te čarape roditelji stavljaju koštunčave, orahe, lješnjake, onda suhe kruške, takše i šta ja znam, to sve. To se stavljalo unutra. I onda djeca ujutro kad se probude, šta je, kao došao je taj dedo, sišao niz dimnjak i ostavio poklone dobroj djeci. Bila je druga varijanta, a to već ima stvarno veze sa religijom, gdje Krampus dolazio. Sveti Nikola je posebna priča. Sveti Nikola je živa osoba bio, to je svetac koji je rođen na području današnje Turske i tamo je i sahranjen. I bio je poznat po tome što je bio iz strašno bogate familije, a bio je dobrotvor i obilazio je kuće gdje su bolesna djeca i pomagao im kako financijski, navodno ima priča da je imao neke vještine da liječi djecu i tako dalje. Mislim, to su neke... Pomagao siromašnima i djeci, davao im je poklone i odatle, je li tako, vuče i taj... I Sveti Nikola je zaštitnik mornara i djece. Da. Mislim, to je crkvena funkcija i to nema veze sa Novom godinom ni sa Božićem, to je 16. decembar. Mislim, ljudi su pobrkali strašno puno stvari samo da oljagaju i da... Moj pristup, ja ću sad objasniti moj stav o Djeda Mrazu. Djeda Mraz je ortopedsko pomagalo roditeljima u odgoju djece. Zašto? Imaš dijete i kažeš djetetu, i ti vidiš šta će, Deda Mraz će doći, a znaš ko dobija paket? Ko dobija? Dobro, bit ću dobar, ili bit ću dobra, potpuno je svejedno i dijete sad sluša. Nema da se baca po podu i nano, blecava, neću da jedem piti, neću mrkve, neću. Neću ništa zeleno. Da. Dakle, dijete se polako, hajde recimo, vaspitava, ako se nekom ne sviđa taj izraz, možemo reći i dresira, da bude
prema nekim društvenim normama, da se zna ponaša, da ne vuče curice za kosu, da ne baca papire, otpadke i sve ostalo. I onda dolazi Deda Mraz, koji će napraviti, ako zna rad svoj posao, ako ga nije mahnuo, pa ono polupijan, recimo ja sam se užasavao nekih ljudi, jučer sam dijelio pakete i čovjek koji je tu nešto zadužen, ne znam jel to ima još uvijek sindikat, koji dijeli pakete, u neka doba počne prozivati djecu i on daje djeci pakete, ništa, Deda Mraz sjedi i pusti, nema veze. Mislim, ne, ali djeci je Deda Mraz za bremede. Upravo. Ne razumiješ? Ovaj paket je u redu, pa mislim, jesi paket, gleda se, ali prvo je Deda Mraz. I te okice, čovjek koji nije vidio oči djeteta kad ugledaju Deda Mraza, ne može sa mnom razgovarati. Mislim, on ne mora biti Deda Mraz, mogu je stajati iza negdje ili biti svoje dijete koje je obradovano. Ja sam jučer podijelio 150, mislim oko 150 djece da je bilo paketića. Nijedno dijete, lažem, jedno dijete je zaplakalo. Jedno dijete. Da, djeci je to zaista jedan od najupečatljivijih događaja u životu. I sad da završim priču za ovo pedagoško, ortopedsko pomagalo pedagoško. Sad se Deda Mraz podijelio paketiće, ispričao se s njima, objasnio im kako trebaju kašljati, da ne stavljaju ruku na usta, već ovdje da kašlju, jer ruka se poslije rukuje ili se pojede, ili se podijeli kifla, ili perec, ili ne znam, čokoladica. Dakle, jako se lako zarazi, puno je jednostavnije da se kašlje u lakat, unutrašnji dijel. I objašnjava da se peru ruke, da ne treba vikat neću, da se ne svađaju, da ne pljuju. Mislim, ispriča kompletnu priču. Ispriča, recimo, ja imam jednu duhovitu priču, kažem, treba redovno zube. Prato kad igram u predstavi, ne kao Deda Mraz, rekao ja umočim u onu teglu s eurokremom i perem. I onda djeca se joj ne, eurokrem. Ili recimo, saznao sam neki dan da je jedna ekipa koja je kvalitetna ekipa, ali čovjek koji vodi ekipu ne da komunikaciju glumaca sa djecom. Prvo i osnovno je ta sinergija, ta nekakva interakcija. Mislim, to je najbitnije u cijeloj priči. Da djecu uvučeš u predstavu, da djeca sudjeluju u predstavu, da navijaju za jedno, za drugo. Kaže čovjek, ni za živu glavu ne smijete s djecom komunicirati. Ako nešto viču, samo gledaj da ih uši. Vela havle, vela kuvitile, kaže čovjek koji ima nekako obrazovanje i te vrste. Ali kad već govorimo o obrazovanju, vi, dakle, vrlo često ste govorili da je vaša jedna od druga vaša najveća uloga u životu i najvažnija je uloga pedagoga i upravo ta prosvjetna uloga. Jer mi smo nekako obrazovanje bacili pod noge. Upravo zbog toga i jesam potakla ovu priču o fenomenu Djeda Mraza, jer smo mi zbog tih nekakvih društvenih narativa koji su potpuno okrenuli obrazovanje u drugom smislu. Strašno teška priča. Da, makli smo Djeda Mraza jer kao Djeda Mraz ne valja, a nismo shvatali... Djeda Mraz je pih kaka, a mi ćemo izmišljati istoriju. A mi u principu nismo cijelo vrijeme shvatali da bacamo pod noge obrazovanje i da ne obraćamo pažnju da su djeca funkcionalno nepismena, da ne čitaju, da se ne znaju izražavati, da ne znaju više ni računat, a smetao nam je Djeda Mraz. Mogu li samo jednu stvar? Kad kažeš funkcionalno nepismen. Ja sam jedan od ljudi koji smatra da je krivo tumačenje demokratije počast. Jer recimo kad su izbori u Bosni i Hercegovini, ja bi napravio sljedeći test. Dobar dan, vi ste. Ja se zovem Mladen Jeličić. U redu, gospodine. Došli ste glasati da. Evo vam ova 2 lista papira. Imate 5 redova na ćirilici, 5 redova na latinici. Pročitajte na glas. Žao mi je, gospodine, dođite sljedeći krug izbora pa moći ćete glasati, valjda savladate dotad čitanje. A ako nemate para za bukvar, samo nemojte kupiti 2 kutije cigareta, bit će za bukvar. I nema glacat, halo, ono odlučuje, ne može reći on, jer on nije svjesno biće.
ono odlučuje o tome ko će biti na vlasti i ko će državu voditi naprijed. Gdje će voditi? Samo u Majdan. Pa oni su odlučili da ukinemo Djeda Mraza i da se praktički od Djeda Mraza napravi jedna rogobatna figura koja praktički ne odgovara. Moram pođaniti jednu prekrasnu, genijalnog profesora Bajtala. Gospodo, dame i ljudi, muškarci, žene, djeca, mali, imate čast da vidite konja koji govori. Ne znaš za to? Ne. Jedan visoko pozicionirani vjerski službenik je rekao da je Bošnjak čovjek, a Bosanac je konj. I onda je Bajtal bio gost na N1 i rekao, kaže, ovo prvi put imate sreću da gledate konja koji daje intervju. Da. Ja se isto čutim Bosancem, jer napravili su da ne mogu biti Bošnjak. Ne mogu. Jer Bošnjak podrazumijeva potpuno religijsku pripadnost. I nek ne pričaju, nek ne izmišljaju. Razumiješ? Mislim, to je neka druga tema, nećemo o tome. Hajmo o lijepim stvarima. Deda mraze, ti ne kreći sa staze, ne okljevaj, ne drijebaj, paketi će spremaj. Djeca se još uvijek raduju svim tim stvarima. Kako se neće radovati? Bez obzira šta im kući kažu, da li Djeda Mraz postoji ili ne postoji. Govorite upravo o tome, o toj radosti, o toj iskri, veselja u očima. Kad vidiš te okice koje se... Ako glede prema Deda Mrazu, mislim, to se ne da može to zabraniti niti jedan narativ, ni politički, ni društveni. Osim toga, ja ću reći jednu stvar. Moj veliki prijatelj, čovjek kojim sam dijelio garderobu u Narodnom pozorištu, po imenu Rehan Demirđić, je bio Deda Mraz. Tako da malo prekinemo tu priču, ko je bio, ko nije bio. Deda Mraz je za djecu, kažem, nastao je u tim nekim paganskim dijelovima, odnosno u vrijeme neinstitucionaliziranih religija, mislim da je to prava riječ, nastao je na sjeveru da obraduje djecu u hladnim noćima, u hladnim danima, kad je zima, kad je fajtnina, kad je magla, kad ni za šta nisi. I jednostavno uneseš malo radosti djeci u život. Da. Malo, bocu radosti. Ali upravo treba pomenuti, odnosno ne treba zaboraviti da ste svaki put kad ste imali ulogu Djeda Mraza, vi praktički strana B vašeg tog zadatka novogodišnjeg je bio i jedna edukacijska priča. Dakle, na neki način ste taj happening, taj performance, koristili da i djeci prenesete neka znanja o nekim vještinama, o nekim lijepim stvarima, da im ukažete na ružne stvari. I to je ono što ne treba zaboraviti. Dakle, s jedne strane je ta, kako bih rekla, obradovna strana, jeli? Vi ste bili osoba koja je djecu obradovala, koja je radovala, djeca su vas voljela zbog toga, a s druge strane ste ih na neki način poučavali. Gledaj, sad ću se sjetiti moje drage prijateljice Fike Hadžibajrić, koja vodi školu stranih jezika Follow Me. Kod nje sam bio više od 20 godina svake godine Djeda Mraz. Čak i u vrijeme korone smo imali internet konekciju, djeca kod kuće. Niste bili maskirani? Bio sam maskiran. Kompletno pred ekranom sjedio i pričao sa djecom koja se uključiva. Imam i to iskustvo. Online Djeda Mraz. Ja mislim da niko ne... Zato još nisam ni Eto, to smo napravili one godine kad je bila korona, pa mi bilo zabranjeno druženje s djecom. Ove godine, nažalost, nismo imali tog Djeda Mraza kod Fike jer se desila neka havarija s vodovodom, pa kopalo se sve, govorim u tom prostoru koji oni imaju. No, nije važno. Kod Fike sam uvijek radio priču. Nikad nije bilo više u prostoriji od 15-20 djece. Mislim, to su one male grupe koje uče, ne znam, francuski, engleski, njemački, ne znam koje sve jezike uče u toj školi. I ta djeca dođu i ti imaš kontakt očima sa svakim od djece. I djeca postavljaju pitanja, ja dajem odgovore. Kakva su recimo ta pitanja? Evo, ja sam malo to, moram priznati, zaboravila. Da ti kažem, nije nikakav problem. Mislim, pitanja se tiču onoga što ih okružuje. Recimo, tiču se toga kako si došao ti sa sankama kad nema snijega. Mislim, to je recimo... Logična pitanja postavljaju. Pazi, jako logična pitanja.
Ja moram reći jednu stvar, opet se vratiti na moju baku. Moja baka ima teoriju kao učiteljica dugogodišnja i kao vrlo obrazovana osoba. Ona je imala teoriju, ovako je govorila, Nane. Jer ja sam imao nadimak u kući Nane. Nisam znao reći da se zove Mladen Jelić, već Nane Eć, kad sam bio skroz mali. I onda su me zvali u kući Nane. To je, evo sad, vi ste prvi koji ste čuli, to je, ima se ekskluzivu. Nane, kaže meni baka, Nane, moraš razumjeti, čovjek kad hoće uzgojiti bolju biljku sa boljim plodom, onda ukršta različite vrste sorte. Čovjek kad hoće dobiti mesniju kravu, onda ukršta i ide linija mesnije. Hoće mliječniju kravu, ide mlijek, ukršta i dobija. Shvataš, sve što se ukršta dobija voćka. To je zakon prirode. Ukrštava se i kalemi se da bi se dobio bolji plod. I kod ljudi je isto. Jasno. Ako se ne ukrštavaju, ako se ne miješaju različite nacije, različite krvi. Recimo, znam pouzdano, imam prijatelja Norvežana koji je dobar dio rata bio kod nas, Per Anar Holm se zove, radi za najveću novinu njihovu, kaže da u norveškom nekom tijelu, ne znam, ili skupština ili parlament, kako se zove, da su u jednom trenutku, jer na svijetu ima puno više žena nego muškaraca, tako je, nemam pojma zbog čega je to tako, ali je tako. I gore isto više žena nego muškaraca su insistirali da se žene udaju za južnjake da bi osvježili krv, odnosno osvježili genetiku. Pa to je 70-ih i 80-ih su to radili. Da. Kažem nešto što je bilo i što postoji. I onda se dođe kreten, ja ne mogu drugu riječ reći, čovjek koji prvo pljuje po Titi, a nikad iz svog sela mrdno ne bi da Tito nije dao mogućnost da svako ko hoće učiti može 2 fakulteta završiti. Ako si ekstremno dobar student bio, mogao si besplatno imati i dom i menzu. Da. Ako si ekstremno dobar student bio. I sad neko kaže, nismo mogli ništa. Ljudi postali i intelektualci, fakultet završili i kažu, znaš, ljagaju na sve načine i jedan od tih vele učenih je svojedobno u oslobođenju, ko hoće može pronaći, vjerovatno u oslobođenju ima u arhivi, imaju sve brojeve, napisao je da su djeca iz miješanih brakova, jao, kako je izraz jedan odvratni iskoristio, da su djeca iz miješanih brakova niko i ništa, da su iskompleksirani, da imaju traumu. Ne možeš shvatiti. Onda se vratiš na jedan, to postoji na YouTube kome se da čeprkat nek pronađe. Mislim da je britanska testna grupa je bila od 20, pretpostavljam 20 i nešto ljudi iz potpuno različitih krajeva. I svako od njih je u prvom intervjuu u kameru rekao koju naciju mrze, šta osjećaju, koga vole, šta ne vole, mislim ide izjašnjavanje. U drugom krugu su dali krv i onda su ispitali njihovu genetiku. Čak se desilo igrom slučaja da su jedan muškarac i jedna ženska relativno blizak rod. Potpuno slučajno, nevezano. Ispostavilo se, nisu pojma imali. Mislim, ne daj Bože, moglo se desiti da imaju i djecu, a znamo da tu u Kur'anu časnom piše da 5 generacija mora proći, mada znamo puno stvari gdje se rođena sestra ženi da bi ostao malo, ali to su neke druge priče, u to neću da se petljam. Elem, i sad dolazi djevojka koja kaže da mrzi Indijce. Ispostavi se da je dominantno genetika indijska. Tip koji kaže da mrzi Njemce, dominantno Njemac. Mislim, ljudi nemaju pojma. Recimo, vrlo su interesantne. Posljednja knjiga ovog Damira Marjanovića je vrlo interesantna. On tu piše o tome ko smo mi kao ljudi koji žive na području Bosne i Hercegovine, šta smo, kako smo. To su, ili recimo kad neko baci kosku između nas, Bosanaca i Hercegovaca, nema Hercegovaca, svi su Bosanci, a Hercegovina je nastala kad je Stjepan Kosača dobio titulu hercoga od Bele i svidilo mu se da je hercog. Recimo da je dobio od Rusa, bio bi vojvoda. I ovo bila Bosna i Vojvodina. Da je dobio od Britanaca, bio bi djuk, što je vojvoda, onda bi ovo bila Bosna i Djukovina.
Da se malo te istorije ostavimo. Ma ne, ali ne možeš pobjeći od toga. Ne možemo, nažalost. Sve što se nama danas događa se zbog neznanja, zbog neobrazovanja, krive ja bi sad mogao ovdje potrošiti 2 sata vremena da ispričam neistine koje nas ubijaju, oko vrata stežu i naši mladi ne mogu da žive. Ova zemlja je prepuna pametne djece. I nažalost Sarajevo je jedan mali grad iz kojeg odlaze ljudi i postaju veliki svjetski značajni ljudi. Pa iz malog grada odu u svijet i postanu veliki. Ja imam prijatelja, Rešad Pašić, ginekolog, predsjednik Američkog udruženja ginekologa laparoskopičara. Kad ukucate gynecologist laparoscopy, kliknete, prvo izađe slika Rešada Pašića. Halo. Još jedna stvar o kojoj ja želim s vama razgovarati, na koju ste me potakli prošle sedmice kada se u Vijećnici održavao 32. rođendan Arsevija. Povegla se priča o tome kako je uopće ideja o Arseviju nastala. Mi to naravno znamo. Enjo Hadžiomir Spahić je bio i gost u našem podcastu. On je bio, kako se to kaže, moderator. Ali Enjo je bio i gost u jednoj epizodi podcasta u kojoj smo pričali o nastanku Arsevija. No ono što ste vi taj dan otkrili je... Pardon, na Enjin poticaj. Dakle, ja sam čutao. Ne, ali to je vrlo važno da ispričamo. Da ispričamo o tome kako su nastala jugoslovenska dokumenta. To je praktički, opet se vraćamo na onaj vaš performans, to je jedna od najznačajnijih manifestacija, ako to tako možemo nareći, suvremene umjetnosti. U Ninu je pisalo da je to najznačajnija likovni događaj u posljednjih 10 godina. U posljednjih 10 godina u Jugoslaviji, u onom periodu. Dakle, od 80-ih Od 84. do 97. To je tu negdje. Da. 85. je praktički nastala ideja o jugoslovenskim dokumentima i iz jugoslovenskih dokumenata je na njihovim, na tragu te kompletne priče je nastao i Arsevij. Pazi, Enjo kaže, Troko je kriv što sam ja ušao u recentnu, odnosno suvremenu umjetnost. Da čujemo kako je uopće nastala ideja. Sa vama je tada bio i Saša Bukvić, Jusuf Hadžifejzović, dakle velika je to ekipa bila, ali malo o tome znamo. Ovako, prvo i osnovno, Saša Bukvić, pokojni, čovjek koji je osnovao Zvono i vodio Zvono godinama, u jednom trenutku je došao na ideju da napravi male izložbe koje bi trajale 15 do mjesec dana, 10 do mjesec dana, zavisi kako koji je autor, u ovome klubskom prostoru Collegium Artisticuma. Govorimo o početku 80-ih. Da. Prije olimpijade. Da. U stvari, olimpijada je već bilo tu nešto i onda je to krenulo dalje. Fuko Hadžihalilović, sam pobjeglo prezime. Fuko, divni Fuad Hadžihalilović, koji je bio u to vrijeme direktor Collegium Artisticuma, je dozvolio Saši da koristi prostor. Kad kažem da koristi prostor, da stavi radove u prostor, jer inače se to naplaćuje i to solidna cifra, jer troši se voda, struja, grijanje, mislim, sve to... A morali ste imati dozvole onih raznoraznih komiteta. Naravno. I Saša je dobio tu dozvolu. I sad, ja sam čovjek koji to interesuje. Puno puta sam bio i na Venecijanskom bijenalu i šta ja znam, moram reći. I inače sam dosta bio vezan za likovnu umjetnost. I Enjo, s obzirom da je on bio direktor ceremonijala otvaranja i zatvaranja olimpijskih igara, kaže, Troko, trebamo smisliti nešto za iduću godinu, za godišnjicu olimpijade, mora biti velikog olimpijada. Enjo, dragi, u tom trenutku 14 zemalja je bilo domaćin olimpijskih igara zimskih.
Tada se mislilo, nismo znali tačnu cifru, danas se priča o $150 milijuna da je koštala ta olimpijada. Tada smo mislili da je to 10-20 milijuna uvrh glave. Ja kažem, Menjobalan, 20 milijuna su skrhali u to, ti sad od mene tražiš da izmislim neku manifestaciju koja bi trebala da bude pandan, odnosno ekvivalent, istu težinu da ima. Kaže, moraš misliti. I onda krenem ja, preskočit ću priču, mislim da je bila neinteresantna za masu svijeta, jer, ma što neću preskočiti. U to vrijeme, 84. je krenula je pošast koja se zvala AIDS ili SIDA. Da. I ja sam jednostavno bio svjestan da je to neka katastrofa. Mislim, informacije koje su dolazili crno da ne može crnije biti. Odlučio sam da pokušam napraviti pozivni konkurs za plakate koji bi podizali nivo svjesnosti o problemu AIDS-a. Naravno, ljudi masovno misle da su uglavnom homoseksualci. Oni su najveći prenosnici, ali kudi kamo veći prenosnici su šprica. Jednom špricom se ubode 4-5 ljudi koji se drogiraju i to je kudi kamo veći procenat. No, to nije bitno. I nekim čudom ja dođem do adrese i telefona Andy Warhola. On je jedan od prvih ljudi koji je izašao iz ormara i koji se javno deklarisao u javnom prostoru da je gej. Ja dođem do njega i kažem da ću praviti taj pozivni konkurs. Da li bi on bio voljan da učestvuje na konkursu? Kaže on, apsolutno, kaže, ja ću to, rekao, mi nemamo nikakav problem, nije džaba ću i kakvu priču. Kaže on meni, kao, pa eto, kaže, rekao, pa kad džaba, rekao, bil vi napravili izložbu? Kaže, nema problema, napravite retrospektivu. Retrospektiva Andy Warhola 84. U Sarajevu. Da. U vrijeme kad nije bilo ni mailova, ni ničega, ni mobilnih telefona. Ništa. Kako ste vi uopće s njim razgovarali? Razgovarao sa službenog telefona u Skenderi. Dobro me nisu nabili na kolac jer to košta. To su ogromni troškovi bili. Bilo je svega i svačega, da ne tupim dalje. I sad kako bi ti rekao, pazi, u to vrijeme Sarajevo bilo grad koji je toliko poznat u svijetu zbog te olimpijade jer je bila navodno, mislim prema ocjeni tih ljudi koji se tim bave, bila je najbolje organizirana olimpijada u povijesti zimskih olimpijskih igara. I jako puno je došlo stranaca, novine su truble, ja mislim da je 3.500 ili 4.500, ne znam, neke hiljade novinara su bili u Sarajevu. Da svako od njih napisao rečenicu olimpijada u Sarajevu i lijepo se jede fini ljudi. To je već blam. A dželne kad panegirike počnu pucat, jako nas hvaliti. I s obzirom da sam ja klasični mahalaš, kad mu daš mali prst, on odmah za rame fata, ne znam biti drugčiji. I šta bi s Andy Warholom na kraju? Polako. I sad ja nazovem, sretnem čovjeka koji se zvao Stuart, koji je bio tur operator grupe Queen. I s njim u priču, džahu, kaže on, pa pitaću ja Freda Mercurya je li voljan. I ja dobijem informaciju da Fred Mercury pristaje i grupa Queen da dođu na stadion Koševo bez ikakvog honorara, samo da platimo troškove transporta instrumenata. Wow. Ja sjednem tiki na mašinu, tad kucalo se na mašinu, nije bilo kompjutera i napišem to na, mislim 17 strana da je bio elaborat i s obzirom da sam morao prezentirati to tadašnjem direktoru, neću mu spominjati ime jer mi se gadi, iz nekih drugih razloga, iz postratnih razloga, bio je Titin 100%, zahvaljujući ondašnjem sistemu je došao na to mjesto bez ikakvih kvalifikacija za to mjesto i jednostavno pravio ružne stvari. Ne se, bilo prošlo. Ali sjedimo sad mi na sastanku i ja elaboriram i kažem da pretpostavljam da bi moglo između 2 i 3 milijuna maraka ostati u Sarajevu, taksisti,
hoteli. Od turista. Mislio sam još napraviti neke ljude iz filma. U principu su bili u pitanju Mađari i mađarski Jevreji, jer oni objektivno drže tu vrstu industrije u Americi. Pa imao sam sreću, imao sam neke ljude koji su imali jednostavno... Ljudi koji su znali ljude, da. Dragan Stefanović je radio omot za, kako se zove, jao majko moja, Edgewell White Band, obični bijeli band. Dragan je uradio duplo V kao ženska guza, White. A band je bio B kao grud, mislim, i napravio haos. To mi danas zaštitni znak kako postoje, ne znam da li postoje. I radio je za Bob Marleya omot jedan. Bio je tad u New Yorku. Dakle, bila su vrata otvorena za doći na pravo mjesto. I šta bi s tim ja došao i elaborirao to i kazao je on, ne mogu izgovoriti riječi, ali rekao otprilike, čuješ ti Troko, nećeš na račun radničke klase sebi dozvoliti svoje švalere iz bijelog svijeta. Tu me proglasio gejem, mislim, ja nemam ništa protiv geja, čak ih volim, jer da nije gejeva, nikad ne bi došao do cure, jer su gejevi uglavnom zgodni muškarci. Sa ženom, da. Ovo je šala. Ne želim nikog povrijediti. Imam neke prijatelje koji su mi dragi prijatelji, koji su u toj grupi ljudi i možda je ta moja svijest o tome svemu i moj način razmišljanja proizvod tih nekih prijateljstava i druženja. Ali nevjerovatno je da je ta jedna rečenica, da je taj jedan stav praktički zaustavio kompletnu ideju. Dakle, to pretpostavljam da je bilo 85, a čak i prije Live Aida. Da. Ne, pazi. Naravno da je bila prije Band Aida, ali to je, mislim, čak da je bilo u jesen 84. poslije olimpijade. Jer je Enjo zadao domaću zadaću za sljedeću godinu. Da se pripremite prije zime. U februaru je godišnjica olimpijade. Tako da, puno stvari je, znaš šta, ja sam taj svoj, taj elaboratić, odnosno projektić, poderao na licu mjesta i žao mi je, volio bi da to imam danas, uokvirio bi ga kod kuće, jer je, naravno, danas ima jako mnogo ljudi koji će reći ugasiti ovo, neće slušati dalje, jer ljudi imaju animozitet prema nečemu, opet je neobrazovanje u pitanju. Znaš, mislim, kad kaže, a gdje tu ima homoseksualizma među životinjama? Nema čovjeka, nema djeteta u Sarajevu koji nije vidjelo cuku mužjaka i cuku mužjaka da imaju taj neki kontakt. A kamoli majmuni, kamoli neke druge životinje. Dakle, to nije uopšte problem. To ima nešto što se zove u genima, jedan fali ili jedan viška, uopšte neću da ulazim u to, ali jednostavno neki ljudi imaju takvu... Ne govorimo o modi. Da, ali ono što mene više u ovoj cijeloj priči koju ste upravo spomenuli, što me beskrajno iritira, je da smo mi dakle imali taj loš odnos prema suvremenoj umjetnosti i kulturi i puno prije rata. Dakle, nije bilo sve sjajno i bajno u bivšoj Jugoslaviji, kao što nije niti danas. Generalno problem tome je neobrazovanje i nepovjerenje, ja bih rekla. Desila se jedna, uslovno rečeno, sretna okolnost, kad je jugoslovenska dokumenta u pitanju. Tad sam ja sišao nesretan u kolegiji, dole su sjedili za stolom rahmetli dedo Mustafa Skopljak i Saša Bukvić. Saša Bukvić je bio moj drug od gimnazije, ima anegdota. On kaže, ja ću mezu, a vi piće. I onda kad su mu tata i mama, Čika Nikolaj, ne mogu da sjetim maminog imena, sve mi je u glavi Vera, a znam da nije Vera, mislim, ali nije važno. Oni kad su išli na, ne znam, negdje na vikend, da Saša nas zovne u svoj stan koji je iza Jadranke bio i tamo mi dođemo, žurku napravimo, kaže on, ja ću mezu i donese tacnu boema i tacnu šamponeza, meza, papičasti, tako da kažem, od gimnazije se znamo. To je bila strašna energija, nevjerovatan. Rijetko dobar autor, rijetko kvalitetan autor i čovjek koji je sa grupom ljudi napravio to zvono koje
ima apsolutno svoje mjesto, tek u budućnosti će na značaju dobiti to, jer jednostavno kad prođe neki period pa neko pronađe, iščačka nešto, onda... S vremenskom distancom se recimo, i sad ja sjedim sa Sašom i pitam ga, Saša, da li bi dozvolio, da li bi mogli napraviti retrospektivu. Dakle, ja nisam čovjek koji je izmislio dokumentu kao projekat. Govorim u kolegijumu. To Ješa De Negri, to je poznati kritičar u Beogradu, inače Korčulanin. On je to nazvao paralelna linija ili druga linija. Tu vrstu... A ko je dao ime dokumenta? Je li to Jusuf Hadžifejzović? Nije Jusuf Hadžifejzović. Na kaselske dokumente? Da. To je počelo... Mislim da je Juka tu najviše doprinio, jer Jusuf je bio gore u Kaselu par puta. Mislim, on je čovjek koji je u tom džiru bio. Sad ću objasniti, mislim, vrlo jednostavna priča. Kaže, Saša Troko, ne mogu, imam problem porodični, tata, mama već oboljevaju, imam zvono, ja nemam živaca, nemam mogućnosti. Dedo Skoplja koji je fenomenalan vrhunski autor, ali on nema tu zvijer, odnosno tu energiju da potekne druge i da ih, recimo, ima priča, kaže, ko sam ja da sam, digresija je, ali moram je reći. Ne mogu ja sam, da, treba to, šta ću ja sam? Halo ljudi, uhavizajte se. Sve na svijetu što se dogodilo, sve promjene je uvijek kretalo od jednog čovjeka. Ajmo redom. Isus Krist ili Krist, zatim Muhamed, Buda, Aleksandar Veliki, šta ja znam, Hitler, Tito, Stalin, ne znam, pa do Bluma našeg dragog. Sve to kad se... Uvijek je jedan čovjek imao ideju i kretao naprijed. A ovi okolo shvate da je to i onda ide dalje. Tako ideja o dokumentima, dakle, se već počela rađati, počela gledaj, se stvarati. Rekao sam, Enjo dao meni domaću zadaću da smislim nešto veliko. I s obzirom da sam ja imao svijest o tome da je ta dokumenta to što jest, ja sjedim dole sad s njima, razgovaram, kaže, Saša, stvarno ne mogu, dedo nije za toga. U to ulazi Jusuf na vrata, Jusuf Hadžifejzović. Kaže, Saša, evo ti Jusufa, on je puno pomogao jer Juka je lik koji je dosta ekstrovertan, koji ima jako široku bazu poznanika i prijatelja, pogotovo iz esnafa, govorimo o likovnoj umjetnosti. U cijeloj tadašnjoj našoj zemlji Jugoslaviji on imao prijatelj. Imao je ljude kod kojih može otići, ostati, ne znam, prespavati 5-6 dana u ateljevu ili u kući, nije važno. I imao je jako puno informacija i pomagao je Saši da dođe do nekih imena, jer Saša nije imao toliki broj informacija kao Jusuf. I u to ulazi Jusuf na vrata, kaže, Saša, evo te, kaže Jusufa, preko radiš li ti, pitam Jusufa, jer Jusuf ja se znamo, ali nismo, Saša i ja smo drugi par rukava. Kaže, Jusuf, ne radim ništa. Tadašnja supruga Jusufova je bila moja poznanica, neću reći prijateljica iz pozorišta, znali smo zajedno u pozorišnom bifeu dole u podrumu popit kafu, sjesti, eto. I sad kreće priča s Jusufom i Jusufu, vidim ja okice mu se žagre. Vidim da leptirči u stomaku rade. I tu se začne nešto što bi mogli nazvati nukleus velike izložbe koja je proglašena, rekao sam, najvećom u desetljeću od strane Nina. I zaposlimo, ja Enju premuntam, napokon trajalo je to par mjeseci, jer Enjo je morao, na svu sreću pa se desilo da je ovaj čovjek koji je meni rekao to što mi je rekao otišao i došao je Ale Hasanbegović, genijalan, mislim, Raja Sarajevska, nema frke, ovo je bio neki došljo, mislim, koji je, ima tu, ja nisam čovjek koji ne voli ljude, ali ne možeš ti otići u New York i sjediti pred Granapom, pit pivu ili u Londonu iznijeti hoklicu sa 4 stolice i srčaj mu kafu pred kućom. To nema. Dakle, ako si došao negdje u Rimu, moraš se ponašati po pravilima Rima. Da. U Parizu po pravilima Pariza. Nema tu frke. Mislim, ne možeš inaugurirati svoje ponašanje, premist. Mislim, kaže,
ono, može seljaka iz sela, ali ne može iz seljaka selo. Mislim, to je ta priča. Ajde da ne ulazimo u tu sociološku raspravu. Počne se, Enjo, kaže, morao, puno je pomogao Ilija Šimić koji je tad bio, ne znam kako se to zove, šef SIZ za kulturu. SIZ za kulturu je bio, ja ne znam kako se to zove, ali predsjednik, direktor, ovako nije ni važno. Ali onda se, nakon jedno 6 mjeseci se uključio i Radoslav Tadić, jer je osjetio da tu nešto mora biti. Edo Numankadić je bio tu, onda smo izanimirali pokojnog Dadu Matičevića koji je jedan genijalan kustos bio, nema šta nije bio u Zagrebu. Ješu Denegrija, Medveda, Badovinac, mislim, jako bitna imena. Iz Sarajeva se uključila Nermina Zildžo. U to vrijeme smo isto par informacija dobili od Jolande Todorović koja je vodila malu galeriju Energoinvesta na Čarši. Naravno Husjeđinovićka i dvije Melihe koje su gospođe, one su isto puno pomogle i Karamela. Karamehmedović Muhamed isto, Allah rahmetile. To je ekipa koja je stručni dio. Pazi, ja sebe ne... Ja jesam neka vrsta poznavaoca, ali ja nisam vrsta teoretičara. Ja funkcioniram na osjećam i ne osjećam. Recimo, kad stanem pred sliku, ja znam da ta slika mene dira. Vi ste više organizacijski tim. Nisam Enjo je organizacijski tim. Ja sam čovjek koji je onako negdje u nekakvim oblacima. Ja sam u stanju svašta. Evo sad ću reći 2-3 programa koja sam izmislio, nikad nisu realizovana. Recimo, zabranjeno pušenje se desilo crkao maršal i bio je stop jer je bio Aparčik direktor. Moja ideja je bila šta dođe ženi brat? Šurijak. On je bio baloner. Imao je svoj balon, imao je ekipu balonera, oni su iz Banja Luke i svojedobno je bio Biban kad je radio jedan doček i ne znam je li 1. maj, mislim da je 1. maj na Bembaši, on je došao s balonom, mislim to je bio dernek vose, peko, šta ja znam, mislim dernek bio. I izračunali smo da može, da on ima ekipu koja bi došla sa balonima i digla podijum na kojem bi trebalo stajati zabranjeno pušenje i svirati. Ja ne znam da li sam to ikad rekao Suletu ili, mislim, Suli, ne znam, ne sjećam se, možda sam i rekao, možda nisam, ali to mi je bila ideja. Da. Mislim, shvataš to... Dakle, vi ste idejni kreator. Nije, pazi, kreator je nešto teže. Ja ne mislim, meni samo... Dobro, i to je kreacija ideja. Mislim, ona se morala kreirati. Imao sam projekat koji isto nije zaživio. Starije Sarajlije će se sjećati. Cesta uz Bembašu nekad nije išla skroz. Dole je bio jezero, pa je bila neka ledina ko plaža skroz do ceste. Tu je moglo stati nekih možda 2-3 hiljade ljudi kad bi se to sve naguralo. Ja sam skontao da Sevdah plovi Bembašom. I da napravimo splav na onim burićima od buradona, od benzina, 6, 10, nemam pojma koliko i treba, napravi se mostić i tu dolaze i sad pjevaju stare sevdalinke, staru muziku, a narod dođe sa svojom dekom, meterize, ponese malo rakije i sjede i Sevdah plovi Bembašom. Kad još spomenu ste Sevdah i rakiju i meze, malo me zanima i ova vaša gurmanska karijera. Ček da završimo i pazi, onda... Da ne zaboravim. To je kratko. Jusuf prihvata to, dobija honorar, bude honoriran sve vrijeme i mi krenemo u tu organizaciju sa fenomenalnim autorima iz cijele tadašnje, odnosno moje domovine i nevjerovatno su nam, pazi, jako veliki problem je transport radova i osiguranje radova. Niko ne spominje čovjeka, Đuro Spajić se zove,
koji je spavao u kamionu, išao pokupiti radove iz cijele Juge. Mislim, totalno obigrao sve. Vozač ima iznajmljen je FAP bio veliki i unutra se redaju slike, pravili su neke konstrukcije, jer dosta je to komplicirano da ne davimo publiku s tim. To je Đuka sve uradio. A Enjo imao nevjerovatni, on je u nekim stvarima Haman pa financijski genij. Dunav osiguranje. I sad treba osigurati radove. To je ogromna cifra. To je najteže dati novac. To izgleda ko bačeno u novac, ali kad nastane šteta, onda se udara šakama u glavu što nisi platio to. I mi odemo i Enjo smota priču Dunav osiguranju, kao vi ćete biti u svim našim katalozima kao generalni sponzor, a mi ćemo osigurati po republikama. Slovenija, Hrvatska, što ja znam, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Bosna. To su sve posebna osiguranja. Koja je priča? Ako se desi štet, mi vama ništa ne plaćamo, vi stojite kao sponzor, to je vam je džabi. Ako se šteta desi, mi plaćamo osiguranje za tu republiku i iz koje dolazi to djelo. Problem je što to treba reosigurati kod Lloyda jer je ogromna cifra. Ali prekrasnih autora, recimo Ivan Kožarić, to je jedan vrhunski vajar iz Hrvatske, puno stariji od mene, ja mislim da ima preko 90 godina, ako je još uvijek živ, pretpostavljam 10, i ja ga zovem telefonom, on ne da ga persiram, rekao Koža, koliko da ti platimo rad, znaš da smo kokuzi, nemamo para. Ma kaj troka, jel ti puno 1 dinar? Kožarićev rad je osiguran na 1 dinar. Međutim, recimo iz Beograda Olga Jevrić je bila pokojna i dobili smo njenu skulpturu iz muzeja. To je koštalo $20.000. Da, mislim, razumiješ, tako da je... Umjeli ste na neki način Ne, Enjo je to premunto, pazi. Iz ničega napraviti nešto. To je čovjek koji ovako kad ide kroz polje koje je prekrasno zeleno, sa ogromnim stijenama, on ne ide kroz stijene, ne preko stijene. On sve to zabilazi i vozi slalom i dođe do cilja. I to je njegova vrlina nevjerovatna. I sav je u tome. Ne postoji za njega ništa drugo. S tim da moram napomenuti da Arsa Evi, ovo govorim pred svima, Arsa Evi kolekcija je recimo zavještanje familije Hadži Omer Spahić, rahmetli Jasminke Kikice i Anura koji je nevjerovatno puno uradio mimo svog umjetničkog rada sa idejama, sa vezama. Anur je studirao u Italiji, tako da je perfektno govorio talijan i Enjo govori perfektno talijanski. Nažalost, i ja sam ga naučio, u međuvremenu zaboravio, jer 10, 15, 20 godina nisam progovorio talijanski, ali nije važno. Sad da se vratimo na priču, i tako je to krenulo. Recimo, poznati ljudi danas iz svijeta slikarstva, Anur, Damir Nikšić, Plasta, Kugla, to su ljudi koji su postavljali radove, oni su bili klinci i oni su bili band, Sing se zvao band. Mislim, to je sve, ja sam čovjek koji je... Nukleus današnje scene, praktički. Ja sam čovjek koji učestvovao u svim tim stvarima. Jednostavno, Sarajevo je oduvijek funkcionisalo tako da postoji grupa ljudi, pa ne znam, neko ode malo lijevo, desno, gore, dole, ali svi smo tu stalno. Sada vratimo se na kuharstvo. Kuharstvo je moja velika ljubav, što se ne vidi. I jednostavno, pazite ovako, neki ljudi kažu Troko je intelektualac. Nisam ja intelektualac, ja sam samo radoznao čovjek koji pokušava zadovoljiti svoje znatiželje. Znači, ja nemam fantaziju, kaže, pa ti spročito ovo, ti spročito, da vratim, zaboravio sam da ne ostanem dužan. I mama dođe sa tih 5 knjiga kući. Da se vratimo do biblioteku. Tih 5 knjiga kući donese, sad ima puno posla, baka i dedo su već stari oko njih, puno nas dvoje djece, pa vamo tamo i kaže, ne, ajde pročitaj ovo i napiši. I tako da sam ja morao čitati.
Kad vi već pomenuste, kada smo se vratili na baku i na vašu kuću, rekli ste mi da ne zaboravimo spomenuti jednu jako interesantnu stvar koja je vezana za vaše djetinjstvo i za boravak u toj zgradi, odnosno u toj kući u Čekauši današnjoj. Pazi, tu nema tajni. Ja sam govorio, šta ja znam, malo poslije, nisam govorio kad sam bio skroz klinac, već poslije kad je došla svijest, kad se mogla ta ideja, odnosno ta činjenica uklopiti, odnosno kad se dala upravo to, kad se dala objasniti. Ja sam govorio uvijek da imam trojicu djedova. Tatin tata, mamin tata i deda Nezir Krećo, Allah rahmetile. To je bio komšija koji je stanovao sprat ispod mene. U bašti uzgajao malo ildaze, katmere, ne znam, imali smo jednu prekrasnu jabuku i krušku u bašti. On je malo mrkvica, mladi luk, klasična bašta, shvataš. Ali bašta u centru Sarajeva, mislim. Jel to je prostor iza CDA, odnosno iza današnjeg Sartra? CDA je napravljen tamo gdje jeste, odnosno današnji Sartr, a fiskulturna dvorana je utrpana u našu baštu. Ona je sve bila naša bašta prije rata. Elem, i sad deda Nezir Krećo, on je motao cigarete, imao je, prsti su mu bili žuti i ovdje ovako malo žuto bilo od duhana. I on je pričao prekrasne kuranske priče. Ja sam odrastao na tim pričama, jer tatin tata nije stanovao u istom prostoru gdje smo stanovali dedo, baka, tata, mama i ja. Dedo je puno radio, bio je, kako se to zvalo, načelnik revizionog postupka u socijalnom nešto, prde koka. Ma ne, mislim, to je nekad bio jako važan posao i što je najvažnije, bila je jako dobra plata. Tako da su, mislim, mi smo živjeli vrlo... A vi ste živjeli u njihovoj zgradi, kad spominjete Nezira Kreću, to je u onom nekadašnjoj državi bila njegova zgrada. Jeste njegova zgrada, oni su to kupili od Jevreja koji su otjerani uglavnom u logor, ali nešto ih je uspjelo preživjeti. Te dvije žene su dolazile, to su najbolje prijateljice moje mame i moje tetke, dolazile su u Sarajevo poslije Drugog svjetskog rata, to je plać i frka bila kad oni su u Izraelu, uspjeli su, bili su u El Šatu, pa mislim njihova Golgota je jedna druga priča. I da kažem za dedu Nezira, recimo on mi je pričao priče o Nasrudin Hodži, onda jako puno stvari i uputio me na Kur'an. I tako da sam ja dosta toga, sjećam se prevoda Korkut, u onome platnenom povezu Crvena knjiga. Imam sad 3-4 primjerka. Dobio sam jedan, od Tajba, to je što je radio profesor Akšamija, Meho. Ali eto, kažem, tu su bila krasna vremena. Recimo, oni su uvijek klali 2 do 3 kurbana. Ja sam to sve, čak sam naučio onu kožu gurat ovako šakom, kad se guli ona kožica. I znam da se to uvijek nosilo, u merhamet, da se pokloni kožica. Takav adet bio. Ali zanimljivo je da je vas taj praktički običaj pričanja priča s kojima smo mi odrasli. Ja sam odrasla uz djeda koji je pričao iste takve priče i s jedne i s druge strane. Dakle, danas je storytelling praktički postao jedan veliki fenomen. Svi govore o storytellingu. Međutim, mi smo sa storytellingom davno odrastali. I nije nikakva novina. Bila je u Sarajevu odmah nakon rata neka gospođa prekrasna s prijatnim glasom, sa nekom sjedom kosom koja je izgledala kao baka koja te treba staviti u krilo, namazati krišku friškog kruha sa onim pekmezom ili bestilj ili onaj pekmez od šipaka i ona te priča priču. To je bila, ona je storyteller i bio je kurs storytelling. I kad je mene upoznala i kad sam ja počeo da pričam, kaže, jeste vi završili Rekao, nikad, ženo draga, ja ne znam da to postoji, jer nisam do tog trenutka znao da to postoji. Danas je to wow.
A vaša je praktički cijela karijera storytellerska, jer ste i kroz sve te priče sa djecom s koje ste dijelili paketiće, uvijek je to bio storytelling. Apsolutno, gledaj, ja sam recimo napravio jednu stvar, ja ne znam da li neko to u svijetu još radi, ne mogu reći, ali ja sam to izmislio za svoje potrebe. U Domu mladih, tad je bio netom spomenuti Đuro Spajić je bio jedan od organizatora u Domu mladih i onda su oni pravili neke programe i ja sam izmislio projekat Pričam ti priču. Glumimo bajku. Šta je? Dođe publika, recimo u amfiteatru sjedi 150-200 djece s roditeljima i ja kažem, molim vas roditelji, ajte gore, djeca dođite dole, djeca dođu oko mene, neka sjede na podu, neka u prva 2-3 reda. I ja predlažem bajku. Ne znam, Trnoružica, 7 jarića, Crvenkapica, bla, bla, bla. Ne, i sad oni dižu ruke i ja brojim otprilike, recimo da je Crvenkapica. Bravo, glumimo Crvenkapicu. Ajde sad idemo ovako. Koliko likova? Baka, mama, Crvenkapa, lovac, vuk. 5 likova. I djeca dižu ruku, izađu na binu, to je tih 5 likova. E sad, da bi djeca učestvovala, da je interakcija, ja kažem, vi ste zvučna kulisa. Kad vjetar puše, sva djeca, klokoće potok, mislim, ptičice svrkću, fiju, 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 ciju, ciju, mislim, dakle, sve to. E sad, fali mi potok, fali mi 2-3 grma, fali mi 2 leptira, fali mi jedna, ne znam, ptičica vaka, ptičica naka i još to djece malo naredam i krenemo priču. Ja pričam, oni glume. I samo ih pustim bitne replike. Ne znam, bako, što će tako velike oči, mislim, znaš, velike uši. To kaže Crvenkapa, baka odgovara, ona koja igra baku. I djeca toliko učestvuju. To je haos. Mislim, to je takva galama. I sad da ispričam jednu anegdotu. Kad sam igrao u jevrejskoj opštini u ratu, mislim da se dječak zove Kenan, zapamtio sam mu ime. I igrali smo tu predstavu. I sad djeca stanu u krug, naprave kao bunar, znaš, i Vuk, najeo se, napio se, natrpali mu kamenja, izvadili baku i Crvenkapu i on ide do tog bunara, upadne dole, a sva cijela sala, buć, nadzorno kao upala. I sad nastane jedna supljina, mislim, sve događaje, sve to otvorene okice, ali nema teksta, nema šuma. I čujem brb, brb. Šta je sad? Rat je. Brb, brb. Rekao, Kenane, ba, šta je? Brb, brb. Šta je bilo? Pa kaže, rekao se da u korpi koju nosila Snjeguljica, Crvenkapica je humanitarna pomoć. I bilo deterđenta. I on pravi balončiće dole. Brb, brb. Zamisli koji je to mozak, koja je to brzina reakcije. Da. Zato ja kažem, naša djeca su strašno pametna. Yes. To ne možeš vjerovati. Mislim, ovo je digresija, ali nije digresija. To je isto jedan dokaz da s djecom treba raditi i djecu ne treba posmatrati kao neka, šta si ti, daj, pusti, šta si ti. Da. U obrazovanje treba ulagati. U znanje ovih novih generacija treba ulagati. To ne dolazi ni sa YouTube-a, ni sa društvenih mreža. To je dugotrajan proces. Pazi, imao sam sreću da upoznam 2 mlade dame. Obje su doktori nauka. Jedna je u Beču, druga u Americi doktorirala i odlučile da se vrate u Bosnu. Dakle, obje su mogle imati karijeru ovakvu. Jedna čak drži predavanja u Americi, ide malo pa tamo ide negdje, ne znam, mislim u San Diego ili ovako negdje. Njih 2 su iščačkale podatke o meni koje sam ja potpuno zaboravio, kojih se ja maltene ne sjećam. One su objavile intervju sa mnom u novini koja se zove Urban magazin. Da. I ja ne govorim sad intervju koji je sjajan 6 strana, sve u redu, ali govorim o tome da su to mlade žene po godinama koje
imaju nevjerovatnu energiju i koje stvarno mogu promijeniti stanje u Bosni. Ja sam oduševljen ovim što su napravili u Srbiji mladi. Jedino oni mogu napraviti promjenu. Mi smo matore, prdonje, usahli, ni za šta nismo. Da. Jer zamisli, mislim, pa ja nikad neću zaboraviti protesti kad je bilo u pitanju matični broj. JMBG, da. Sjeća se toga. Znam. 2400 djece nije imalo matični broj. Ja nemam problema, moja djeca su imala matični broj jer su nešto starija. Ali imam problem i dolazimo, moj drug Neka Tulić, moja prijateljica Suada Kapić, apsolutno nemaju nikakve potrebe da dođu na to okupljanje. Ali sad računam, 2400 djece imaju roditelja 4800. Dakle, 4800 ljudi već treba da je tu. Svi oni imaju ko nanu, ko dedu, ko tetka, ko adajđu, ko amidžu. Ja sam u startu izračunao 11.000 ovako da bude. Bilo nas je 800. Dakle, ni ovih 2400 nije bilo. Ljudi došli da protestuju, ne mogu otići kod doktora, ne mogu izaći iz zemlje, ne mogu ništa. Nema dijete, matični broj. Eutanizirana praktički društvena... Zamislite koji smo mi idioti. A nekad, nemoj da ja, pa kad sam ja sam ništa. Nisi Jarane, ništa od tebe, sve zavisi. Da. Ova djeca u Srbiji su nam to zaista pokazala. I evo, prije nego što vas pustim da odete, samo još da mi ispričate kako ste izgradili svoju karijeru gurmanskog ocjenjivača, reviewera. Ovako, pazi, ja cijeli život sam poguzija. Imam sreću da se u mojoj kući jako dobro jelo, jako dobro kuhalo. Bili su gemišti. Recimo, moja baka je iz vrlo imućne porodice. Rekao sam da mi je pradedo bio direktor škola u Banja Lučkom. To je moralo biti puno para. Onda druga priča, mama i tetka su isto napravile jako dobro kuhale. Onda sam povukao nešto iz perioda dok sam bio u prvom braku. Oni su isto jako imućna porodica. Hadžijska, što bi se reklo u Sarajevu. A postoji još jedna kratka stvar. Moja žena s kojom sam već u braku i s kojom divno živim je prekrasna i ona kuha nevjerovatno. Recimo, radila je jedno vrijeme kolačiće božićne i prodavala. Sad ove godine je to prestala raditi jer naši su učinili sve. Čokolada je nekad bila 10 maraka kila, danas je došla na 40 maraka kila. Tako da bi kila kolačića koje ona pravi, ne govorim sad samo tijesto, već baš pravi kolačići, ne bi mogla biti ispod 70-80 maraka. Ko ima plat toliko? Nema niko. Dakle, odustala je od tog posla. Onda ja sam imao sreću, što neću reći, ovi naši ljudi koji su živjeli po inostranstvu, Sarajevska Raja, koja je uvijek živjela na rubu zakona, kad me vide negdje u inostranstvu, joj, Troko, gdje si tu, padnu u Poljupci, ide s nama na večeru i onda me odvedu u neki prilično luksuzni restoran. To su ovi što su se gurali po vozovima i tako dalje, da ne spominjemo Šana majka. U krajnjoj liniji posvetio sam im taj lik u audiciji. I to je ekipa ljudi i onda ne znam, tako se desilo. Jako puno, ja sam instruktor ronjenja, ronio sam, nekad se ronilo s puškom, vrlo jednostavno i bilo je ribe da te Bog mili sačuva. Recimo, mi smo znali izvad hlapa od 7 kila. I napraviti, mislim, hlap je još se zove rarog, u stvari najviše liči na jastoga, samo ima velika klješta. Jastog nema, jastog ima pincetice. Eto, to je nešto, pa sam onda pisao, za Avaz sam pisao kolumne sa Fuadom, mojim dobrim fočom, tadašnjim šefom fotografa u Avazu. On uzme auto, uzme fotoaparate i uzme, ja nikad nisam htio da imam bilo šta s novcem,
Jer kad tad ti neko a ti si ono uzimo, nisam, nije nikad dinar u ruku. Tako da je Fudo plaćao račune, išli smo po restoranima, onda sam ja pravio, nikad nisam mogao naći u našem jeziku, mada mislim da dosta dobro poznajem jezik, adekvatan prevod restaurant review, pregled restorana. Jer kad bi stavio pregled restorana ispada kao da sam ili sanitarna inspekcija ili neka financijska. To danas ljudi prevode kao ocjenu restorana, ali to nije ocjena restorana. Nije to, mislim. Pa, jer restaurant review ti moraš napisati sve. Kako izgleda restoran, kakva je postavka na stolu, kako te služe, kakva je hrana. Jedna vrlo neprevodiva riječ, jedan termin koji je vrlo neprevodiv. Kod nas je neprevodiv. Da. Mislim, u konkretnom slučaju. Ali da volim jest. Imali smo jedan restoran koji su ljudi ocjenjivali kao najbolji restoran u tom periodu. Izašao sam iz tog posla jer u Sarajevu, tada je napustilo Sarajevo jako puno ljudi koji su znali jesti. Jer u Sarajevu postoje ljudi samo koji su pito ovisnici. Nikad neću zaboraviti mog rahmetli prijatelja Mušana koji je stanovao u Sejdinovićima iznad Pazarića. On kad uđe u kuću ne pita šta je za ručak. Ženo, koja je? Vas da je pita, samo pita koja je. Nema koja je hrana za ručak. Mada Bosna ima nevjerovatno dobru kuhinju i kad smo spomenuli kulinarstvo, u mom restoranu je bio princip, ja sam ljudima, pogotovo strancima, objašnjavao dobar dan, vi ste došli u jedan mali obiteljski restoran. U Bosni imamo adet da gostima koji nam dođu u kuću iznesemo najbolje što imamo u kući. Ovo je naša druga kuća, čak više vremena provodimo u restoranu nego u svojoj kući. Stoga vam nudim, obzirom da je restoran, a vi kad dolazite kod nekog u goste ne znate šta ćete jesti. Ali s obzirom da je restoran, mi smo napravili 4 menija. Imamo šetajući, leteći, plivajući i zeleni. Šetajući je krave, ovce, šta ja znam, sve ono što šeta. Leteći je sva perad, plivajući je sve iz vode i zeleni je vegetarijanski. I ljudi su, svaki gost bi dobio 5 tanjura, 5 gangova. To je bilo, kako bih rekao, tanjur je jako veliki, to je malo hrane na sredini, ali ti kad pojedeš ti 5 tanjura, to je mašala, to je kao kad si brdo, ne znam, neke sarme ili nemam pojma, graha. To je bila jednostavno ta vrsta i imam prekrasnih dogodovština. Recimo žena norveškog ambasadora kaže da nikad bolju ribu nije pojela, a odrasla je na ribi, jer u Norveškoj na sjeveru kad živiš, onda Richard Gere je rekao da nikad nije jeo bolju morsku kuhinju, odnosno ponudu, kako smo mi to obličili sve, a o tanjurima da ne pričam s obzirom da mi je žena dizajner. I evo na kraju našeg razgovora, kako se i ova godina bliži kraju i vi ste ipak čitav svoj život Djeda Mraz bili. Ajde samo da vas zamolim za jednu novogodišnju čestitku. Naravno, mislim ja nisam spremio, ali znam da želim svima da im misao pređe najdužu putnu relaciju u Bosni. To je ona starinska da im iz dupeta dođe u glavu. To je najduža magistrala kod bosansko-hercegovačkih ljudi. Želim vam da pokušate promijeniti sve oko sebe za boljitak vaše djece. Oni nisu krivi što ste im vi roditelji. I još jedna od indijanskog onog otamo koji je rekao: zemlja nije vaše vlasništvo, vi ste je samo posudili od svoje djece. Zapamtite, na Bjelašnicu su iskrčili 8,5 miliona kvadratnih metara. 8,5 miliona. Vrelo Bosne je puno fekalija. Ne dozvolite da to ide dalje. Molim vas. Ova Bosna je zaslužila da bude bolja. A vama želim puno, puno bolje, mnogo dobrote, topline, ljubavi i zagrljaja. Sretna 2025. Živjeli. Troha, hvala vam puno. Bilo mi je zaista drago razgovarati s vama. Evo, rukica. Sretna i vama nova. Hvala najljepša. Hvala vam. Uživao sam, prijatno.